Osobama sa invaliditetom u trećem dobu potrebna je podrška, razumevanje i ljubav. One se često suočavaju sa određenim poteškoćama i potrebno je olakšati im svaki dan. Medicinska i ortopedska pomagala upravo su jedna od olakšica koje njihov život čine funkcionalnijim i boljim. Posetili smo jednu od prodavnica u Vranju koja nudi širok asortiman novih proizvoda u zavisnosti od toga šta je pacijentu potrebno. Najlakši način je da dođe ovde kod nas i da kupe. U suštini mi imamo širok asortiman ortopedskih pomagala, počevši od kompresivnog programa gde nudimo čarape, kompresije CCL1, CCL2, CCL3 po potrebi, ulkus čarape i to su čarape koje su dokolene, do prepona, postoje i hula hopi i prodajemo, što se konkretno čarapa tiče, nemački program, odnosno prodajemo čarape nemačke firme Medi, čiji smo mi i uvoznici za Srbiju. Pored toga postoje i pomagala za kretanje koja su negde u tom trećem dobu vrlo potrebna. Imamo nekoliko vrsta štake podpazušne, dolakatne, zatim štapove sa jednom tačkom oslonca, sa 2 ili 3 tačke oslonca, zatim hodalice. Tu postoje hodalice sa 4 tačke oslonca, zatim 2 tačke oslonca i 2 točka. Zatim postoje kolica, imamo nekoliko vrsta invalidskih kolica i na ručni pogon i elektromotorna kolica. Postoje i neka druga pomagala, uvek kažemo sve zavisi od onoga šta je pacijentu potrebno. Dolaze nam ljudi sa raznom problematikom, odnosno sa raznim problemima. Zatim toaletni program. Što se toaletnog programa tiče, mi ovde u radnji imamo toaletne stolice sa točkovima i bez točkova. Zatim toaletna kolica, nekoliko vrsta takođe. I imamo nastavke za WC šolje, odnosno dodatke za WC šolje koje se koriste naročito posle operacije kuka i kod pacijenata koji imaju problem sa kolenima i sa kukovima, naravno sa kičmom. Zatim postoje takozvani mideri, odnosno LSO mideri, TLSO mideri sa 3 i 4 tačke oslonca. Tako da, pored toga, mi nudimo još mnogo vrsti ortopedskih pomagala, ali uvek negde kažemo sve zavisi od toga šta je potrebno pacijentu. Pomagala se mogu kupiti, a plaćanje se može vršiti na više mesečnih rata. Određena pomagala mogu da se nabave i preko naloga Republičkog fonda ili preko vojnog naloga. Što se same kupovine tiče, može da se plati svim platežnim sredstvima, kešom, karticom, zatim čekovima. Čak pacijenti odnosno ljudi koji imaju karticu iz poštanske štedionice imaju tu mogućnost da kupe na rate. Maksimum je 6 rata, pa onda u dogovoru sa tim ljudima, odnosno kupcima, pacijentima, mi delimo na koliko rata njima odgovara. Međutim, postoji još jedan način, a to je preko naloga. Preko naloga Republičkog fonda i vojnog naloga. Malo je možda procedura zahtevnija, odnosno oni odlaze kod svog izabranog lekara, gde lekar daje uput za određeno odeljenje. Opet kažem, ja se vraćam na ono zavisi od same dijagnoze koju pacijent ima, odlaze na određenim odeljenjima, tako da pacijenti recimo koji imaju problem sa kičmom, sve zavisi sa kojim god delom kičme, oni odlaze na ortopediju gde lekar piše nalog, nakon toga overavaju u Republički fond za zdravstveno osiguranje i dolaze da isporučimo pomagalo koje je potrebno, odnosno ono što je na samom nalogu. Što se tih pomagala tiče, mi uvek vodimo se nalogom i vodimo se onim što je lekar prepisao, ali pravimo oscilacije i sve je to u dogovoru sa samim pacijentom. Merimo pacijenta, pokazujemo modele koje imamo, nameštamo na licu mesta, jer je vrlo važno da veličina bude adekvatna. Negde ljudi kažu, aha, ja sam sad kupio ili kupila je sestra pa ću ja to da nosim. Ne možeš da nosiš jer svi mi imamo drugačija tela. Pomagala se obično formiraju po samom telu. Tako da svi mi nosimo različite veličine. Nekome odgovara recimo LSO mider koji hvata lumbalni deo kičme, fiksira lumbalni deo kičme, nekome više odgovara dublja varijanta, nekome plića varijanta. Tako da merimo, premeravamo, nameštamo i mnogo nam je bitno da pacijent da se osjeća prijatno. Jer pomagalo kao pomagalo treba da pomogne u rehabilitaciji i u funkcionisanju te osobe koja je došla da kupi ovde ili da uzme preko naloga pomagalo. Neadekvatno pomagalo koje je loše, koje nije dobre veličine, koje je steže, može da napravi mnogo veći problem.
tako da pomagala služe za rehabilitaciju na osnovu dijagnoze koju je prepisao lekar. I mi smo tu da mi pomognemo i potpomognemo ljudima koji dolaze kod nas da lakše funkcionišu, da se lakše oporave ili da im jednostavno ta stanja koja imamo ublažimo i da im bude mnogo lakše za život. Prodavnica sa medicinskim i ortopedskim pomagalima nalazi se u ulici Jovana Jankovića Lunge 3A kod glavnog ulaza u bolnicu.